Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Mayengani the president va wini gig leyi nga ta va yi ri kona hi siku ra vu-10 Khotavuxika ka lembe ra 2023. Va Gija Lifestyle Pub and Grill va ta va karhi va pfula bindzu ra vona hi siku leri fanaka, naswona va endli nxaxamelo wa tinqambi leti va lava leswaku ri vaseketeri kumbe valandzeri va vhotela leswaku ri va lava leswaku ri nqambi leyi yi va kona eka ntirho lowuyani, leti ti katsaka Mthimbani, Mayengani, Makhadzi, Daniel Brothers, Mr Post, Shongi Rangani, Shama Khombo, Dr Josh Rimani na Phesi Mfana. Se ku vhotela tinqambi letiwani a swi pfala hi awara ya 12 hi siku ra vu-2 Khotavuxika ka lembe ra 2023. Se muwini wa kona i Mayengani the president va nga tshama eka 61%. Kuna Mthimbani na 3%, kuna Makhadzi 1%, kuna Daniel Brothers 9%, kuna Mr Post 19%, kuna Shongi 0%, kuna Shama Khombo 3%, Dr Josh Rimani 2%, Phesi Mfana 0% na van'wani va kombisaka leswaku i 1%. Se mbuyelo lowuwani wu kombisa leswaku Mayengani the president hi vona lava nga rhambiwa eka ntirho lowuwani. Xikan'wekan'we ku vheti ku endliwa postara laha hi nga vona Mayengani the president se va nghenisiwile eka nxaxamelo wa tinqambi leti nga ta va ti ri kona eka ntirho wa ku pfula Gija Lifestyle Pub and Grill hi siku ra vu-10 Khotavuxika eka lembe ra 2023. Leswi hi kombisa leswaku xiyimbeleri Mayengani the president va rhandziwa swinene naswona va na vaseketeri vo tala. Leswi hi leta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro. Ndambavisa maluva.